Kanegade ko All India Radio Shillong ka khubor ban puliru elma arwar. Kimat bakong san jong khubor man ta ka step kilong. Pa u Amit Shah Menteri Kampo yang kari ya Lieutenant Governor ke Delhi pan batha ya kinong mikmat ke JNU balwan yakran halor kate ke jingja basungsi. Sedang ka Bharatiya Janata Party ni BJP da ka campaign banyo jingkesan CEA. Pentip Menteri kata defense bakatana defense kan sepelong ya ke Defense Expo Arajar Arpau halok nu. Bat pembina kinong sungsinong ke chok badan Hawes coming district jong Arunachal Pradesh baka khlau badan hajaka jongki kan long no ka khlau ka bakarpang. Ki khubor ki babnya Menteri Kampo yang jongkari Amit Shah heneng resmi batha ya Lieutenant Governor ke Delhi Anil Baijal ban phak tien sha kinong mikmat ka Jawaharlal Nehru University ni JNU banyak len halor ke jingja ka basungsi bala jaha kan ke skul ba Amit Shah uladap krenru bat Police Commissioner ke Delhi halor ke jinglong jiman ke JNU bat batha bade ban pelong ya ke jingwat banyak halor ke jingja ka basungsi ke bala jaha JNU ka office jong ketenat kampung yang jong kari kalaya thu bakani ke jingwat banyak halor ke jingja HJNU la IT ha ke Joint Commissioner of Police Level Officer nakaliang Amit Shah Menteri Kampung yang kari ulapan ke khoephat halor ke ni ke jingja nak pulit ke Delhi bat batha ru ya ke pulit bagi di benpet ya ke songsuk songsan kenwan biang ha ke ni ke skul ba Hak juga poru ke tolong kubur ke yaturu bana kaliang register bat Pro Vice Chancellor ke JNU ke kenduru ya Lieutenant Governor ke Delhi Anil Baijal hen ke step ban pentip ya ke jinglong jiman ke pami na ke jingsha thombor ha JNU na kaliang Menteri ke Tenat Human Resource Development Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ulapan gamjol halor ke ni ke jingja sha thombor skul ba JNU bat ulong ba ke ni ke jingja ke de kepala ta bahaya karim ulakan turu ya semla pule ba ke di banwan ra jingsung ha ke ni ke skul ba ka Bharatiya Janata Party ni BJP kelas sedang ya ke campaign banyo jingkesan ya ke CAA ni ke Citizenship Amendment Act ka jingthmu jong ke campaign ka lomban pung sungthu pai ba ya ke ni ka an bathmai bat pung shairu ya ke jinglam bakla ya ki pai ba ka bala le na kaliang persya ka sarkar ni ka klan shairu bakanung dan kanu nganong biang ka sarkar ni ka klan shai ba onung dan uweiru unong song shnong jong kari India ubade na kanunu ka jat nyam ni na kanu ka jaka ka ba on shakta ha ka ni ka an bathmai ka CAA ha Tripura ka BJP kelas sedang ya ke ni ka campaign ban pung sungthu ik pai ba halor ka CAA ki MLA jong ke BJP lambat ki Menteri Sarkar bat ki MP ke Jala Tripura kilalet sekipai ba ban pensong thu yaki halor ke CA harin maka Jala kalamat ya ke jingki bajur lambat akat han setei lamingi borok kuwei bat kumjuru haki wede ki benta jong karim convener jong ke campaign Anthony Dev Barma habakren bakinong bathai khubor ulai thu bakinong yakhi persya CA kleweng no yak jingki jongki hadin bakile kendu ya Menteri rangba ke Jala Biplab Kumar Dev lambat Menteri Kampo yang kari Amit Shah ulai thuru bah kene ke jingki kendu bat Menteri rangba ke Jala lambat Menteri Kampo yang kari ka kenhun nong yakhi kahap banyak kendu biang ya Menteri Kampo yang kari haringkat bat ke detail demand draft Menteri beripet ya ketenat defense lani beripet ya ketenat ya dari jongkari Rajnath Singh ulong bakatanat kan sepelong hakasin ke peningkong ya ke Defense Expo Arajar Arpau halok nu nadu kesan tarik urempang hadu khnai tarik urempang mentaus nem Rajnath Singh ulai thuru bakani ke expo kan ke bahetam hakari nak jingwan ya simbenta kinong simbenta ke jakaban pelong ya kani ke exhibition bat ke jing mi pisaru kan long ke bahaya baham ya kani ke Defense Expo Arajar Arpau on sawan ban pli do Menteri rang badu kari Unaran Ramudi habakran beglap thai khubor hadin ke jingwan jingo ya ke jingpun khre ya ki kam haringkat ba Menteri rangba koloknu Yugi Adityanath Menteri ketenat ya dari Rajnath Singh ulong bakajaka ban pelong ya ke ni Defense Expo Arajar Arpau kan long ke basana ha ke history jong ka Uttar Pradesh using ulong ru bakajala kan sakala long gajala ba pinni tiar siat bat susu using ula benrap ru bakari Indiasan kan salong ka wena kri ka bala ban pinni bun ki tiar le bat kan long ru kanong selantiar ma ka bahe du bat ka Jala Uttar Pradesh kan sayo nong bahana ka ni ka kam kani ka ko All India Radio Shillong ka bolam shpi ya khubor ka sarkar ni kala plat pisa hadu san hajar khandai spa prak lur tingka na ka bentaban ajing erap ya nyotli ka Jala ki bala shakta na ka jingslei ba ka jingtua khando how news nam bala len ya kani garai la shim da ka high level committee bala khli do Menteri Kampo yang kari Amit Shah ki Jala ki blayo jingarap kilong ka Assam Himachal Pradesh Karnataka Madhya Pradesh
Maharashtra, Tripura, bat Uttar Pradesh. Naga san hajar khandai spa phra kulor tingka laai reus spa khanyo kulor tingka ya Jala Assam, aspa phra pusan kulor tingka ya Himachal Pradesh, 6000 phra spa nyopo kulor tingka ya Karnataka, 6000 nyospa sampo kulor tingka ya Madhya Pradesh, Kendai spa sampnyo kulur ya ke Maharashtra, nere pulai kulur ya ke Tripura, balai spa nere punyo kulur tingka ya ke Uttar Pradesh. Hakani ke jingelang lai don ru ke Menteri Pelatingka keri ke babat ru ya ke Tenat Corporate Affairs ke Nirmala Sitharaman. Hakani ke senam ke Sorkar kami ke laplai pisah hadu prahajan nere pupra kulur tingka syaki alfnyo tuli ke jela keri na ke State Disaster Response Fund. Ke Sorkar kami ke la aji herap maha ya ke jela ke belangat na ke jingsa binjulor hakami mariang. Hado araja shispa samsangut ki NCC cadet kentup ru ya nyospa shipomut ki kentei naboro kejala bagi unitari jongkari kila shimbenta haka Republic Camp kabla long mendausnem. Kini ke camp ke Bashibnai kabla sedang nadu ke sitari ukala lingkot mendausnem hakarapa parit ground hadelki kantonmen. Kajing temu jong kini ke Republic Day Camp kolong ban pentau perhei ya kajing ruspa ke culture bat kilariti jongkari. Director General jong ke NCC Lieutenant General Rajiv Chopra ula pentip bagi NCC cadet ki belawan shimbenta hakani ke camp kilong na ki benta bapher jongkari ki bakan thop nadu Jammu and Kashmir Ladakh lemban ki jala jong ka than sate lamingi jongkari. Une Director General ke NCC ulai thuru bakajing don jong ki NCC kenthei kan sakio hadu lifeline nak shispa house nam arajar arfuar bat ula pentip ru ba menteri rang badu kari Narendra Modi lembat menteri yadari haringkat bat menteri rang ba ke Delhi lembat ki wede ki menteri haringkat ru Chief of Defence Staff ki Chief jong ki Army Navy bat Air Force kin sawan jo ya kani ka kam ka Bashibnai. Kayeng kasiri bakli du jongkari ke Supreme Court ke 8 jing pincai nak Sorkar Assam halal ke jing keno baka State Coordinator jong ke NRC ke 8 pau ya ke jing semua pihak jat bin riu. Ke bench balakli do Chief Justice USA Bob Day usngau ba u Coordinator jong ke NRC umde penpin i ya ke ni ke jing semua pihak jat bin riu ba ula bathak ru ya Sorkar Assam baka dei ban a jing pincai halal ke jing keno ke jongka ya ke State Coordinator jong ke NRC. Kajing ki wing li yang sao ke dei hadim ba usinia advocate Kapil Sibal ulayo i yakni ke jingkno persya ya State NRC Coordinator Hitesh Dev Sharma. Keladon lu sakiwede petition kepala ujor hayang kasiri halor ke NRC ha Assam bat ka bench kala pha notice sya ke Sorkar kni lem ke Sorkar Assam bat kala ai pos sautoyo yaki bakin jubab ha hayang kasiri. Ki paipa jong ke Sinongchuk ha West Kameng District jong ke Jala Arunachal Pradesh kila pembana ba ka Shispa square kilometer ke Klau ke badan harte ke Jaka kandeno ke Klau ke ban pene pensa ek jingdon ke jingmi jong ke Klau ba lamaha mi ki paipa ba kimde ban pom pathari ki dieng na kani ke Klau la kolong ban khai ne thang dingru ba yakani la pentip da ukhli do ke Sinongchuk ke badan West Kameng District jong ke Jala Arunachal Pradesh kani ke Sinong kala khangru ya ke jingsiat marat ha kani ke Klau ya kani ke Klau dangshen la dap survey da ka Worldwide Fund for Nature India ne ke WWF India ha ka ba kilalap hadu khat hajat ki jat marat arfu jat ki jat sim bat nreu jat ki thabali na kani ke Klau ki ba khantup ya ki dingem saw ki sel mosque lembat ki we ki jat marat ki ba khampher da ke jingarap ki nongwat bnya bat kini ki nong song kin sadan ke jing perkhat kam thamai kumno banyada ya kani ke Klau kabalong nadu ke jing pene ya ke jing thung jing tap ki bami ha ni Klau ke jing ya ki mara bat kunjuru ya ke jing ti ya ki marpo khndo on perking ba da ki nong song kane ke sinong ka telang khubal balayo lum ke yathu baladon palat lakut ki jing thap ke tengtu jong ki khna school balale da ke Sorkar Congress ha ki snam kadang bat yo lakam sensar ha Assam bat kani ke jing ne ka long tang ban penukam bakla ya pisa jong upat ba kajing don khna school hajala Assam nadu class 1 nadu class 12 kidan safun rulak nreu pukhandai hajar khandai spa nyopung house nam ara khapra ara khandai kabay nu jo bus nam ara khan reu khanyo kajing don khna school kalong hadu safu khandai lak phra fu ara hajar chispa phra phomut ka bapin i bak Sorkar Congress ha ka por bak sensar maka kala thok ya kajing don khna school ban penak nam bakla pisa jong pai ba balamang na ka benta kabay kot kabay uniform kajing bam siteng singi yathu shushu ka tolong khobor umiti rang ba jala usar badan da sonwal ule thu bagla don hadu lailak khar ah jangut ki khna school ki bla chuthap ten thok da Sorkar Congress tang banyo penakam bakla yak pisa usonwal ul ongru bak Sorkar ka sapin sitom yak to don ki ha kani ka kambam sam
ha ka khubor ile ka je lek jong ka Indian Super League kabla long hinin kami ka Odisha kala job ya ka Chennai Football Club ta al gol anod ya ki gol jong Odisha la thep akla step lemba uje mai ming thangya ha kami ka balai phimyo was kawai pat la thep ha da uvirai ha kami ba sa phuwei ka je ile kai la sha ka sing ka nong ha plen ka FC Goa Prasad Ekinot North East United ka banlong ha ka por nyosh ten jeme ka tu ki khwar ki la kot ki ba wan chepi nak studio jong ko All India Radio Shillong but sakin dia pon se so ba ka Delhi station nak benda khubor tin hindi ha ka